Ngoba ubhuti yakhala uthi wena unexoxo eniyalibona ekukwini yakho wena uThaliko bengisacela nje mina ezumuntu wesimame C2 singihambe roomini sike sibhekisane angeke ngivelise kuma camera and lana angizelanga ukuzwenza ijoke ngawe angizelanga ukuzobukisa ngawe kuma camera into engizelelana ukuthi ngicela ukubona ukuthi wena unani mhlawumbe mina ngalibona uthola ngifuna ukumake ngoba sesendoda manje wait utomdala uthi okwamanje kugcwele amaqoqo yini ubone iqoqo eli1 ekukwini nakho bewamaningi uyazizwa ukuthi uthini lo Iqiniso noma ngishaya ngoba manje amlali manje no kuba buhlungu manje ufuna singashona khona and ndithi ngiyakholelwa xoxo azangaliboni lelo xoxo azange so wena ungaqali ivagina yakho kokukhalisisa ekhalisisa ungilambile ngiphethwe indlala yena ufuna ukulala nawe my brother uthele sona bayikhala kanjani isiso cha ayakhala ngiyokuzolana umuntu osifazana ungamfepanga so my sister wayethelwa ngakho besina liqoqo leli lolu hayi wena sisi lona khala likhala mangimele ngenkunzini mangimele sasilana manje ngive sex nayo lapho ke xoxo lapho nimkhupha so usawathaya ukuye clinic ngaphambili ikhala yalelo sinkankane sekhala yatenga sinkankane how uyibonele kamhaka OC ijwa bo brownish bo brown lapha kunaqoqo mina ngiyangitshela ukuthi anginaxoxo libone yini xoxo angilapho thina sangifuna ukuluza ngithi angilapho anginaxoxo mina songizala ingane ezifo mthandazo angilapho Hello, I am so super excited to be here. Excited about the new episode God Chef today. And that's exactly about Street Channel. For those who don't know me, I am Lady Blue. And for those already know me, thanks for always tuning in. Without forgetting wasting about Holo, they subscribe and share the videos on. But Holo can usually go Instagram, go TikTok, Lady Blue 082 hashtag yes baby, Motomolu. Let's get a balloon let the lap go Facebook, Lady Blue yes baby. Tell about Holo Treasure and Mona Mohai. If you're not Matata, or Scalabala fellow email like streetchannel58@gmail.com. But Holo, let's get a balloon upload the videos I want every day at 12:15 every day 12:15 p.m. re upload the videos a rona so lona if o batla ba ko paging le one le rona tseba every day ka kona past 12 re upload the videos a rona o to gona dilo ntse shebella di videos tsa Street Channel tsentšha tšela batho ba holo tsa tsena ka tsone ke ngoletse ke my brother ka mona o na le my sister ka mona la pele ke tlo kena o skide bua le wa dumela re bue le a ntse o sa batle ska ke fitlile mona o se wa ba nezinto but ngiyabonga ukuthi at least isikhathi masiloko siya uze wavuma ukuthi okay sihlalelana una ukhona ukuza ukuthi i-boyfriend yakho ize ngani so umuntu omdala bengisacela nje uzi-introduce kuma viewers Street Channel ya ukuthi wena igama ubani nokuthi ususubani nihlangane kuphi njani kwenzakalani ukuze nizithole nihlala lana unjani ninabantwana ngicela nje anything njenga explain ngosisi igama lami ngubafana hlale emfulo South ngibhayele hlele leno ngokuthi khona into engibhekane nayo and into engibhekane nayo bengifuna nje ukwazisa umfazi wami njengomuntu engimthandayo umfazi wami ngisuka naye kude kabi umfazi nishadile cha shada like girlfriend le boyfriend oma umhlonipha ngandlela ukuthi oba nami ngisafisa ukuthi vele ngiyozibika kubo yabo ngumenze nje umfazi wasekhaya okay so manje njengoba ngibhalele lo hlelo lena umfazi wami ngithi ngiyazama engathi ngiyazama ukulala naye ngabona ixoxo ngayeke sangisakhulu time nisathanda into eno or yakudala into yamanje ngoba okwaba nengxabano esaxabana nomfazi wami ngadecide ukuthi ngihambe ngekithi ngathi ngiyohlala kithi thema sengibuye sinthi ngizama ukulungisa inkingi ilapho ke sengibona khona izinto ama changing izinto engazazi ngingasazi understand man ngomfazi wami ngoba mangithi ngiyamvula hawu nali ixoxo imaqala umuntu omdala uyangithusa and ngifuna ukunderstand so that nama viewers understand uthe wena mawuthi uheva isex nomuntu wakho manithi niba intimate nomuntu wakho angithi uthe manithi nina niba intimate wathi umvula inyawo benenza style sesex or both uyamvula wena ngakwenzi next besenze nje istyle njengeyithandana toyenziwa nawo wonke umuntu so okay thema ngimvula
nali iqoqo ngiyezwa manje liyakhala iqoqo hayi maka yabona ngasaqhubeka ngicela silungise le ndaba ithi uthi wena kimi uthi kimi wena manje kunalelanga bawuthi wena ulala nosisi mawuthi ulala nosisi kanjalo mawuthi umvula inyawo wabona iqoqo phakathi kwekuku yakhe mawuqeda lelo qoqo belikhala so belikhala kanjani bolizwa likhala kanjani likhala phakathi kwekuku kasisi ngitshela amasimba manje wayimna ngalizwanga lelo qoqo leyo sisi wena the time liba intimate have sex asawunga liqoqo leli lakho maka next nomthandana into le nangayizwa ngayizwa lento le and mengithi ngiyazama bengisabu ukutshela ngoba bengazungizunguka it's not like okay ngicela ukuthi sikhulume so bese nibe intimate or benisathi niyaqala kokuqala sisi ngithe ngathi ngithi ngiyazama ukulala naye bengakalali naye ngalibona iqoqo leli khali iqoqo ngizange so awucabanga ukuthi mhlawumbe ikuku yakhe beyithi iyasuza ulibonile wena exactly yabona ukuthi ungitshela nje amasinto engayizwa ngizange ubona ngelanga lelo thanda sokubula ngithanda mama sokubula langa lelo ukuthi ngithi ngizange saqhubeka ngithi ngiyayenza ungangilokothi uyangizange ngiyazama ukuthi ngenze nini ngenze khona imije yakho ngithandaza uzongibela nalezi into ongibela zona ngitshela ngithandaza ukuthi lelo mhlamba okay ngicungimamele ngicungimamele ngithandaza kancane ngicela ngithe masengifaka futhi kwesisu wangazibuzanga mangijampe engubeni bawujambiswa yini iqoqo uthi ngento khonto endlala bawulunga iqoqo belukulunyika ikwangisanganela ke manje uyasizwa ukuthi sokuthunga mangithi ngibheke kwami sokudumbile ngaphambili ngicela sikhulume something ke my brother uthi wena the time ubone iqoqo oqala mawuthi uvula inyawo wayiziba ngathi obis2 mawuthi ufaka ipenis yakho kusisi ithi mawuthi uyafaka lento yakuluma phakathi kwakhe ngajampa nawe wangibuza ukuthi ujampiswa yini ngathi manje khonto endlala nomntana so mawukhipha ugwayi wakho umuntu omdala bowuvuvukile ukubokwenzakalani bengivuvukile phambili bengivuvukile phambili ubonile sisi wena awubonanga ukuthi angibonanga next mina uvela ngithuka ngitshela nje umnqundu nje manje into yazi ngithuka kahle okay ngothule my father sisi ngicela ukubuza wena umuntu omdala ngenhlonipho Nkosi yami njengoba ubhuti athi makalala nawe most of the time uthi makathi ukuvula inyawo abone iqoqo like ifoko into engifuna ukuyiunderstanda kuwe ukuthi wena mawugeza mhlawumbe mawuthi uyaziqina uthi mawuthi emaphirotini okwenzana akwenzeki ukuthi uzwe ngathi ikhanda leyo froko liyavela mhlawumbe ayikho nje lento lo angizwa next akuna next njengoba sikhuluma kanje awunaqoqo la akuna next mina into enganayo njengothena uyazi lento lena angithatha ukuthi ukuhamba yakho Chuthi uhambe ngihambisa uwa ngithi uzongitshela ukuthi ngihambisa uwa ngale ntamba zakho ngongithuka kanje ubuwazi ukuthi shuthi ufaka amanye amadoda lapha wendini ngongithuka kanje ubuwazi ufaka amadoda wena ngoba uphumile uhamba wastep ngihambisa uwe ubuya la usiphatha kabi ayikho nje lento manje no ngana nje usazizwa kahle manje yasizwa kanjani uyabona manje usavukeli ngale njengoba uvukela ngayo manje yo Jesu manje yazi ngizokwenza manje yazi manje ngizokwenza yo ngizokwenza manje manje mina ngisaseyindoda manje ngomnyisa manje ngomnyisa lo muntu ngomshaya hey yiyo into le nisaba ukutshela amaqiniso uzomtshela izinto yomtshela uzombayela usizo usangcede sika why mina lelo qoqo ungalizwa osothiwa uwe ubuya nalo la uyabona into yomtshela kumanje nje ukuhamba savukela njenge-usual awubona manje sengisayasaba ukulala nawe manje uyangilokotha le nto lempisi yabo ukuthi uyamlokotha so my brother nithinde nini ukuba intimate wena nosisi nomthandazo sokunamaviki ayi-2 singunamaviki ngasalali nayo amaviki uzomphumela ngasalali nayo sisi ngongezizathu sokuthini indaba leqoqo lakhe le angazi ukuthatha kuphi ube lapha ethethe khona usoletha la nendlela hello baba kukwami la okokuqala nje awusebenzi kusebenza mina uwonhlwa yimi ngiyaphanda nje ndoda ngiyayenza uphanda kuphi uphanda job wena ngiyo nabantwana abazothola ukudla wena kumanje mina ngesolilwane la nendlela uzothi indoda engcono useless wena so usemdala ngicela ukubuza something wena ekudayitheni kwakho na before ubhuti kuze kwenzeka mhlawumbe uzwe enye indoda ikhala nale situation ekanje eyeqoqo ukuthi mhlawumbe makalala nawe khona isilwane esimlumayo phakathi kwakho ngaphambili kuwe so awukakaze nje uhlangane nesituation ekanje whereby indoda ibaleke angazi ngiyaqala nje ngayo lo Sathana
usathane nje sisi nama ngakutshela ngakhona Yeah. khona enye indoda yezwa engambhaqa naye eseZimbabwe indoda yaseZimbabwe le wathi hayi umngane wakhe wathi umngane wakhe ngathi ngoba nomngane endoda oseZimbabwe sukela nini wathi hayi umngane wakhe ngathi ayikho lento le ngathi ukubona lapho udiswe le ndoda le so wena buthi ucabanga ukuthi lo xoxo leli eliphambili kusisi ulifakwe indoda yaseZimbabwe yiyo le ndoda le ngoba manje le ndoda le singahlangana singayibona indoda le wazange sabe right empilweni yami zange sabe right ngale ndoda le ngambhaqa nayo ngoba bokungathi siphila kamnandi kodwa so manje so uyasaba ukulala nosisi nomthandazo ngenxa ukuthi usaba ukuthi iqoqo lizokuluma ukwayi akusixoxo lelo akusixoxo engilambile afuna ukulala nami ngilambile isisu lesikade esikhala so wena ungaqali ivagina yakho bokukhala isisu ekukhala isisu ngilambile ngiphethwe indlala yena ufuna ukulala nawe my brother uthele soni bayikhala kanjani isisu cha ayekhala ngiyokuzolala nomuntu osifazana ungamfebanga awungifebanga nokungifeba la uzofuna ukulala nami nomthandazo ngiyabonda nomthandazo ngiyakushiya nginemali ngenza ama piece job every day nomthandazo angithembelanga i350 kuphela mina thembela ngokamakhosi wena ukuqala nosebenzi wena akuthola ungasebenzi namanje awusebenzi wena nithi mina ngiyenza ama piece job mina ngiyasebenza wena into yenzayo wena ungasebenzi uyazibona nokuthi unjani awumbheke wena ngasho ukuthi uyasebenza uphanda ama piece job yona le ngoba imali yami nje idliwa uwe imali yami kontra yini wena ngilethela abantu baseZimbabwe umanje nje khona amaqoqo manje la ngena amaqoqo nje angisakwazi nje ukukhuthazisa sengiyasaba manje hayi kwanele yazi namdala wait unomdala uthi okwamanje kugcwele amaqoqo yini ubone iqoqo eli1 ekupini lakho bewamaningi uyazizwa ukuthi uthini lo uyazizwa iqiniso ngitshela yona iqiniso noma ngishaya ngoba manje angilali manje no uba buhlungu manje ufunani zokuthana amakhemera la zokuthana amakhemera zokuthana amasini ngifuna usize ngicela isangoma wanti lesangoma singabhuli ngicela abantu baseZimbabwe ngicela abantu baseZimbabwe la nekudala engakuthola naye le ngakuthola naye phaphini bokubani ngizokubamba nekudala ngakuthola naye umthetho umngane wakho mangithi ngikhuluma nale ndoda le ngiyazi ukhuluma ilanguage engaseya la yabona ukuthi manje wait my sister awucabanga ukuthi mele mhlawumbe wena nathi C-Street Journal silethe umuntu ongakusiza abheke ukuthi ngaphandle ekukwini yakho mhlawumbe uneqoqo noma kanjani next sengisho ukuthi sibalethe thina abantu esisebenza nabo ama doctor nani bazokubheka ukuthi ekukwini uneqoqo angifuni umuntu ozoza la yena uyongifayela yini into ebalekayo ungifayela STI yini into sabana imagine nje akona so manje le xoxo leli lize nomuntu asemsebenzini walifaka egwayini lakho then laphumela kuye njengespam yena sizinto engakuthathela yona ne wena ukungibhaca kwakhe lo sisi besingakalala engathi ngiyazama ukwenza ukulala nalo sisi lona maka ngiyosheshwa sibhaqa bona kenza ngazo uqhubeka ngoba ngiyamazi unjani ungifakele STI wena ngoba mina inkinga ukuthi nje usisi ngiyamazi uyathukana yena maka lento yenzayo le uvikela indoda le yaseZimbabwe mina lo muntu ngizangilale nalo ya khulena vele esiqala into yethu maka bese ngafiki embedeni so manilele kuyenzeka ukuthi my sister lo muntu lo uhluleke kungilinda for 90 days ukulala nami lo esidewela angakhona so uhluleke ukukulinda for 90 days ucela explain sisi ukuthi bokwenzakala kumele ngabe ungihloniphile ngithi asicala ukuzwana nje ngisizwana ngaso singayi embedeni yena ujahela umbhede nje khona manje ungifayile STI yeqoqo hayi unamanga ayeqoqo STI no uyachinda wena usenayo wena usenayo format le umuntu yakhe Zimbabwe ngoba ulwait shuthi le relationship le yenu vele ubufebe benibuthanda and ilento le ize yani affecta ukuze nifike la nikhona okay yini singayicala ngicela ukuza something wena njengoba usisi athi angithi angifuni ukuthatha ama side njengoba usisi athi yena ixoxo alikho ekupini yakhe ene wena uthi lukulumile ugwayi last time awucabanga ukuthi mhlawumbe ama cases walabantu nawo labo bolala nabo bayenza ukuthi mawulala nosisi ubona ixoxo ngoba ngifuna ukuthi le story lesi ngisithathe ngendlela ezibhond ngikhona I'm not saying alikho ixoxo ekupini lakhe angazi namanje angazi ukuthi liyakhala okuthulile but manje angizwi next ethi gogo yebo lento lena sisi iyenzakala ebusuku cases anye ngithi ngikhesiwe sisi angikheswanga mina sisi
mina ngindoda ngikheswa ngiyapeyita ngenza amadoda yonke awakheswa? ngikheswa sisi ama-soul ties amadoda umuntu abantu abakheswa abantu besifazana ukuze so indoda ayikheswa hayi indoda ayikheswa indoda Manje nebe umuntu- ngicela ukuyizwa yena into sathi bakhese yena ukuthi angakwazi ukulala nami abazokwazi ukungithathela yena lo muntu oyenze kanje uyenzele ukuthi azongithathela yena ngoba mangizomshiya kuza something manilele sisi njengoba ubhuti asho ngoba ngize ngawe kuyenzeka ukuthi mangilele uyizwe leqoqo likhala nkosi yami mhlambe lese nilele no hayi ukuthi manenza isex manilele mawulele nosisi empedeni nithi linokwenzakala ukuthi angithi ukubona abantu mabalele bangibaphinya babangibeza kuseningathi so my sister wayethelwa hako besina liqoqo leli loliwuqo hayi unosisi cha lona likhala mangimele ngenkunzini mangimele sasilana mangithi ngive sex nayo ilapho ke xoxo lapho so usewatrya ukuya eclinic njengoba uthi wena the time uthi uba intimate no my sister ixoxo lize la kuluma ugwayi phakathi kwakhe kukwini uthayile ukuya eclinic na ngizange eclinic engayi emuntwini so kwamanje ugwayi so right hayi engayi emuntwini umuntu wangitshela ukuthi vele umfazi wakho udlisima ngamfakela ixoxo yabo njengoba ngisaba ukumtshela ngicela sengibiza nini eclinic ngizange ngiye emuntwini umuntu angitshela ukuthi umfazi wami udlisima so bathi umfazi bamfakela ixoxo lelo xoxo uselenzeni ukuze ngingakwazi ukulala naye ngizokwazi ukumdoba shuthi njengoba bamfakela ixoxo bayenza ukuthi wena ulibone uyi1 yena akalizwe ixoxo ngibona ngiyi1 yena nje abona ngathi ngumuntu mina engasamthandi ngathi mina ngiyamthanda nosisi ngoba ungizalile ingane relationship banifakele isinyama sexoxo sokuthi manje ba-intimate wena ubone ngathi usisi unecoco ngaphambili ikhala yalelo sinkankane sekhala yatenya sinkankane how uyibonele kamhaka OC izwa bo brownish bo brownish so uyayibona ikhanda la khona vele malivela umuntu omdala ngaphandle yazi xoxoleni mangithi mangimvula kuba ngathi belifuna ukuphuma like emgodini like abona xoxo masemgodini wani bengathi belifuna ukuphuma Thema ngimele ngifake labuyela. Ilapho ulibonile livelile. Masemele ngifake. Hayibo. Kuba ngathi manje hayi yimi ngathi nenkingi. Yabo. Ngisabe kokuqala ukumtshela. Kwesi2 mase ngiyayifaka ke. Ngiyathi kunento engidlala. Ilapho wena realize ukuthi azini. Mina ngihambe ngemuntwini ngoba ngathi manje lo udlisi umfazi wami. Le ndoda le yaseZimbabwe le. Ilapho ke ngizongicela wena usizo ukuthi cela nje ningincedini nje siswami okay ngicela ukwenza so siswami ngikahlompo libikoko bethu ngoba ubhuti yakhala uthi wena unecoco eniyalibone kukwini yakho wena uthaliko bengisacela nje mina ezumuntu wesimame si2 singihambe eroomini sike sibhekisane angeke ngivelise kuma camera and lana angizelanga ukuzwenza ijoke ngawe angizelanga ukuzobukisa ngawe kuma camera into engizelelana ukuthi ngicela ukubona ukuthi wena unani mhlawumbe mina ngalibona uthola ngifuna ukumake sure ukuthi if mina ngilibonile ngizoyazi ukuthi ubhuti ubona into ekhona sizokhona ukuthi uthole uncedo uhambe uyokhishwa icoco ekukwini but if not shoot izinto zabantu alikho njengoba wena uthi alikho ngisacela nje singene mina nawe ekamereni ngikukhumule ngibheke ukuthi icoco likhona noma kanjani maka ama camera ngeke azangilandela okay singangena singashona khona and ndithi ngiyakholelwa xoxo azange aliboni lelo xoxo azange aliboni ngicela sande sisi ene ngathi uwandlulile bengifuna ukuthi ulale so embedeni phezulu like ngikhona ukuvula kahle yeah ngandlulile ku right singashona khona okay angizoncedile sisi wena ngizaba awungazi kahle what are you okay ngeza siswa utshelile iPhone Ofa. Kuthi kuba wememo wanyani naki yadithabantu somaka kuyake. Manje kuthiwa musho ukuthi ikhona ngekho. Yeah, likhona cause kwami nje awusekho right and angisakwazi nje. Like angisakwazi nje nokukhama nokuyethoilet. Mangithi ngiyaqhama ugwami kwabuhlungu. Angizona. And manje kubhlungu le nto le. Sengenze ngaya nasemuntwini. Enyangeni. Inyanga yasho umfazi wami na udlisiwe ufakele ibixoxo. Last time ngolala naye kubekuningi. Last time ngilala naye njengoba kulosibini. Ngilale naye ngomgqibelo. Nakhona ngomgqibelo lapho ngibone khona. Ngokucala ngomgqibelo. Sunday ngathi hayi izini. Awuthi ngilale nomuntu wami. Yini? Ya, likhona. Ngishilo likhona leqoqo nje. Lizophuma. Likhona likhile.
uthi ngizele something. Ukhona le gogo le. Ngishilo. Khathele u. Ngishilo. Umuntu seZimbabwe. Yeah, umuntu seZimbabwe. Wait. Kikubari khathe ngikemera. Umuntu seZimbabwe. Wait baba ngiyacela. Kikubari khathe ngikemera batho babaholo. Nje re ikwale. Ntho ke iboni nkara. Batho babaholo anefa. Yeah, ngitsheli. So, Ngasho. Wa. Ngasho. Ngizolo seZimbabwe. Uphume njinami. Phela ngikhathele wena. Phuma nje ngishela abantwana bami. Ayeke abantwana bami bathathe bezondlo umuntu eseZimbabwe. Ngithi akusukwakho. Yindawo. Ngiqoqo leli ngiyale ngiyahlala. Ayindawo. Yangithi uthi Ngoba nje seseyindoda manje emadodeni. Nifake uwe. Kunomuntu seZimbabwe ukutshelile ngithi. Ayingiyakhe. Khathele uwe. Khathele uwe. Tshela ngikhathele uwe manje. Zokwenzani? Zokumusonda. Khathele. kemera please. Ngiyalekata kaofela. Ntho ke iboni nganefa. Khathele uwe. Kwenza into lena. Ngeke ukuzongesela amaqoqo emzilwane. Lize nawe le Hayi. Lize Khathele nawe. uwe manje. Anefa. Gucci. Tshelo. My sister o hloka thuso. O se o hloka thuso go ba lo shapa ke kene ha ka koloi hanyana ne. Ya like ntho ke boneng anefa. Hayi ngikhathele uwe. Straight. Hayi kodwa uzochipha itonto le. Wazokunceda ngibona isipisi izangoma wathi. Kisa le gogo le. Khathele uwe. Ngeke manje uzohloka amanye amadoda. Lize nawe. Uzoba ngathi mina ngiphethe ushukela ngaphethanga Lize ushukela. nawe. Hayi ngikhathele uwe. Emampila nyani batho ba bona. My sister. Akise bo tsela kae wa tseba. Di thuri bono re ke bone. Ane? Si choose mbonile ukuthi siboneni. However uthi wena uyibona. Kodwa mina ngithe ukucheck ngakucheck ngilibonile vele ixoxo sisi. Ngize ngicine ngizikiyela ngomnyango kanje ngenxa ukuthi ngibona into engayi-understand. So sisayithe ukuthi mina uthola uncedo uye kule idinga iclinic le ukhishwe lento. Because bengizosho ukuthi ibona ubhuti kuphela nami ngiyayibona. Idinga at least nje uthole the health professionals more to choose. Sesingicela ukubuza kudinge maybe isintu lapho nje Bengisacela nje sicale ngedoctor le. Then after lapho isintu sizaya mabamcleansa. Ngiyacela. Sicale ngedoctor esilungu. Because ixoxo leli angazi lisakhishwa yini. No, ngoba nomthandazo. Lo muntu oyenze lento le. Lo muntu oyenze lento lena nomthandazo. Umuntu ufuna ukuhlukanisa nawe. And mina ngiyangithanda kusuka kude kabi. And alikho leqoqo. Libona wena Lady Blue. Akunaqoqo mina. Angiyakutshela ukuthi qoqa kunani. No Lady Blue ubhizi uthi ngineqoqo libonile. Thabiso. Hayi man. Ko motho ntata ne ke tlo go tsamaya o lo sheba Thabiso. O no tlo bona aus hona le sengqanqane. Arnold o motho ntate ke nna motho mmemo. Nka se wena o shebe sengqanqane. Uliwani. Yo. Like bathi ngikabitsa le bomakhelwane bakamo awusikuri ayikho possible bazokubheka ngaphansi uneqoqo uzibonele Mthandazo ngiyakuthanda Mthandazo udinga usizo nomthandazo udinga usizo nomthandazo alikho noma singabo angilapha kunaqoqo mina ngiyantshela ukuthi anginaxoxo libone yini leqoqo angilapho Mthandazo ngifuna ukuluza ngithi angilapho anginaxoxo mina songizayila ingane ezifo Mthandazo angilapho Sisi what if leqoqo leli njengoba lingaphakathi kwakho likudla izinto isibeletho inina ngazi phela alikho leqoqo libone uwe nobhuti ayikho lento lo mina nginanesi la anginanesi Mthandazo udinga usizo Mthandazo iqoqo ngilibonile Mthandazo libona yini leqoqo nayaphupha nje niphuphe emini ngiyanibona ngicela Mthandazo ukuthi angisabu phuma nambeni Mthandazo ngishiya Mthandazo noma ngicama nje zami ibabhlungu Mthandazo hambani Mthandazo ngiphumeleni ngejariti ngiphumeleni ngejariti phumani ngoba leni ngitshela unenkani hamba no Lady Blue wakho hamba no Lady Blue wakho unenkani kodwa sisi uzothola usizo hamba uthola usizo wena ngathi uyangisukele boyena mina ngiwaridi njengomuntu wesimami ngiwaridi ngomunye umuntu wesimami ngithe ngiyakuvula ngaphansi
ngakuthola ukuthi uneqoqo ngithi navigate anginaqoqo mina nangithi ukuthi ngina next mina la Mthandazo shuthi ukhonzela nendoda yaseZimbabwe umani khonzela nendoda yaseZimbabwe Mthandazo yazi ngathi singathola yiyo le ndoda le Mthandazo yiyo le ndoda le ngiyakutshela Mthandazo ngizolakena amanzi achisayo manje awucabanga ukuthi lawo manzi ashisayo siyenza ukuthi uvule inyawo bese sithele yona Mthandazo ngiyakucela Mthandazo ngiyacela sisi hle bengisacela nje ukuthi usiphe nje Sontweni Mthandazo sunete cela Mthandazo mfowethu ngiyawukopa ngithi hambani yabona lo uzongibhebha and angiyangithengele nokudla nje into yokuqala nje ngicela ningiphumelele hambani la kwami ngicela into zogeza yonke shuthi sisi wena kuze ube neqoqo ilabantu laba abanezimali walala nabo then bakufakele hey le xoxo lize nani phumani la kwami hambani shuthi manje shuthi kahle njengoba wena uthi vela ungenzele lutho shuthi vela ulana amadoda ahlukahlukene shuthi kahle ulana amadoda ahlukahlukene wena phumani sisi ufakele ubani iqoqo angifakelanga umuntu iqoqo anginaxoxo mina angina next mina please ngibulalisa ngendaba mama mangathi jump manje uzojump he ngizohlulwa yini ngicela ujump sisi asindlela jumpa ngayo ngicela uzomala ukuthi awuphi something elanga ngiyawukopa ni kopa jump my sister hey yawona kuthi la kopa utlwana not that we one penny but kopa jump my sister 2 times wala hayi into awona ufaka songaba khona mangavula inyawo manje mangavule nje inyawo nje ngingabonakala le kukhona mangavula inyawo nje wena uzongihlaza mangavula inyawo uzongihlaza emakemereni mangavula nje nithi uzongihlaza emakemereni ngoba vele lena nimhlupha vele mangimele ngivule inyawo uzongihlaza emakemereni wayisi my brother my sister wena udinga usizo I think ukuthi ngisazokhuluma nawe ngaphandle kwamakamera ngizaza mawuright emalangeni sibe yi2 baza ngikhamba street na but ngeke sesishude ngikhona ukukunceda wena udinga usizo ngihambe ngihambeleni Thandazo ngihambeleni emaphini my brother Thandazo out sekunqeda wena phela ngithanda Thandazo usuka kude Mthandazo nawe Thandazo bathi baba wona Thandazo hayi nasi go sis ke fellowse ke mantswe ebile madi ya ka amatha yo bathi baba wona I don't wanna like sister ngiketetsane ke screen ma ke re ke a sheba ke thola go se ke ikwanletse menyako yayo asongisindaba so ntse ke kopa mo tshoko batho ba bomme ke kopa le tlwelele go latella ditšhelete o feta maphelo a lone tlwelela go rata tšhelete o feta maphelo a lone lona le tlo ithola one day se le robetse le banna ka obane o bona monna na le tšhelete kante ga o tsebe o robala le monna o rwetseng kante ga o tsebe o robala le monna o thwetseng ga o tsebe o robala le monna wa di-rituals yo tlwelela go rata tšhelete my brother lana nge-girlfriend yakho akusukwakho ungakhona ukuthi uhambe lapho uhlela khona okwamanje khona ngoba vele anyeke nje uzongithuka ubusuku bonke because into engiyicabangayo impilo yakho iku-risk uzogcina kushone wena phela khumbula ukuthi into mayiphakathi komuntu wena mawuloko ubhizi uloko ufaka uyenze ukuthi kulimale wena ngoba awazi ukuthi lelo qoqo kuwe balifaka ukuthi lenzene emzimbeni wakho njengoba ngisho ukuthi qoqo leli umuntu olifakile ukuthi ngihlukane naye and lento izobe ngidla vele ngizolimala ukuthi so bengicela ukuthi nje sithelele my sister I'm not saying lahle my sister ngoba nawe ufebile nafeba naye wafeba I'm not saying mlahle but into engisho ngicela ume kancane ngoba ecansi sex ayeme anyane rona re le street channel re kene re thuse my sister re bone go etsala please hayi ngiyabonga sisi ngithuswe lapho sisi ne into ngizoyenza ngizozama ukuthi ngibuyele ekhaya ngizohlala ngihlalele ekhaya ukuphe ekhaya singabheka nathi sinabo kuthi uye nje ngithi awuthuthi ufuna ukuthi abe right si Orange Farm yabona Orange Farm manje mfazi amhlala khona la emfundo sakho Orange Farm Plaza kukho ngithe lapha bengisacela nje sihambe sikambise sibuso Orange Farm manje bengakhona ukuthatha izinto zami nje ezifew ungazithatha ithinta ngifala ishow batho ba baholo ya gona tema fela mona re tsamaisa my brother ya Orange Farm ne ke mo kopa fela ke kopa tlolo ba intimate tlolo ba wetsa sexy na kong ena thile re thuisa my sister hobane na ke tlo foster motho ga lahla mosadi wa hae ba le thune ba feba le girlfriend hae ba le thuba febelzelana mo ba dina ke tletsa tshotlo yetsa ka gore ke motho wa mena ke batho bona my sister strafea ke tla make sure ke qala ke misa ko ngakeng ya English like Dr. Shapo
wa bona re bone my sister kene keng if isa dumele mo re tlamisa bathong ba setso pele but ke batla mo qala ka doctor after mo a cleansiwe ke batho ba semoya ke le rata kaofela batho ba baholo so boning ka ta nna wa itse annual ntho ke boning nna yo batho ba baholo ke bue mara ona taba ke go ke motho ane itse ha my sister ke mo bula maoto re linkutlwe ke screamer ke bone like sinkankane I don't know la batho ba holo ke bone fa kukukung ya my sister itse ke mo bula maoto ine ihlaisitse hlawe bile hanyane wa bona but not more ne ise monele ka motlase itse ke bula ke bone there's something ene batla ho tswa so ke bone le nna ene ke se yona for like ya bo ebe ikhutlele morao time e khutlela morao so ne ke screamer batho ba holo ke a ke tsebo ke traumatize or ke depressed ke utlwa ke tshaba o kila bona o bone ntho ke tsena le yona so tshaba melo wa we just yo what if batho ba holo so I ke rata batho ba holo I nna ke go ba emela ba butchi because of wow this thing I never it's much